Die benin. Ubejina aibe land so. Akasamachi utufu na Asantehene bia. That was the day the land will disown you. Wabra bobo bebo sibia. Akasetia utufu anasa Asantehene. The land will disown you. Debiera Nice GA. You obusia. Enem komone de chese emotion na what say so ye awonani na o kasetia Asantehene asase be disown you. What is ansem? Chese enya asem kito. Ensem bebre akoso asofo mienu. Anasmeka se adehunu fo mienu na di nsem yu atodwa. Na we say ahenie kasankasa wo wiase nyina no. Ahenie ba akopɛ ene nyame agye atome no ane Asante ahenie. Na okwe nsem a okan ye ne sedi osi cheche ne nsem ma wanwa ye pa. Na mpese tie nsem ne mienu ne de toto ho ne hwa ade ne esua bibi eso efrimu. Nti de kan yentie de di kan ma yentie masosia. The more the send bi o e ba akofo. O dem ba akopɛ. Ni nyuma no bitim nya bi. Enne sa Solomon no o ye Asantehene. Enti na me hyase se me ne mo kasa. Me de me no kosua buru ase me kasa ntre ewiase mu nyina mo adasa hunu no. Me hyase de takre se o timi ne Asantehene enko. Asante and ASANTEHENE no. Adentia. One tiasia and entiasia ba ma wo say wiase nyina ti. The first soul born. The odika na tiasa so first and ye wi the qualification ayin Adam no we Asantehene. Yes. I where ye Asantehene. Timini ka catch on me say. Sa image way obi afa ne ti we afa na so we afa ne hwene we afa ne kasa we afa ne niye we afa ne ba obesa aba bio nti ba obesa aba bio no Islamic for fire Christian for fire nemom other religious bodies obi antima amfa ne ba obesa aba bio no wahu eti sa Kofi Solomon yi or a phenomenal image 2000 years bia wo wura obe pio woni wam o piesu a o pese baby akuso bra wo to ya ye first akan first no o no pie ehemfa Asante Kumase enuti na America o tie me ne na me kasa say Kumase is the king of kings as a children no ahempoma we emfira Asante fonsa da the ruling power it there forever and ever. Yes etina o tie me ne na so te say me kasa say Asante a king of kings wo wura won ti ase a enem betire omu me ankasa me gina hoyi me ya asase na bakan kosua bene wa mama efe asase a ye nyuma say amfia pimbia no oni e ba betena physical ontina no kasa ontina no e wo mountain so na mama na bakan Solomon Kofi ordinary de nyina jano so person o ti asase na no kasa hunu Kofi sa qualification wey Christians wawia ma Jesus say Jesus say oti adan sade yi nifa so on agwana ho no on so wia me timi ma me sade yi nifa so wadan na yin bema kwatre kwa eti kosia binu wa asase efu amane ede wo ne up to date ultimi sisa no adentia enesi e besi hene obabi a ade se wo ba ane si hene titru ba akamamu a wo ba ne si hene. Yes we tire say yenim se ade nyina studifo otumfo baakofo wo ya ade nyina oyoba ne ne ye aka ho eti sa maami opie envia pimbia wo yeniwam oba so a wode na bakan Kofi we meba eti minam ye PRO for the efua F tese na wo temene bebrebe a na kire se me ka kire wo se asase na wotere so no ba tampa no woni abetena physical eti ebansi a ne ntokwasam
adie bia tribal war hwan ye betirema mahunu babia ne de da se we na di we ati se we na ni we ati ye betirem na me ka history na ya na ebinim ho mo ntiase ye omodwen se wo mo history na eye 1845 16th century 17th century history in America wa dwene awu so 16th century 15th century 18th 19th na sefo no sa history no eye nkoda eye nanu ada ti se ne wo ti se medikodu bono domama wa wura enya wode na wode ne nanu ada de wa betu din se din wo ho ana woni na bosia ana wankasa wo bo wafurum ana rebi hyeho sa ne tie enti o se na mu history no obi aka ne de o na mu history no obi aka ne de obi kura tie ne krom aka na saso history no obi so tira saso so ka se wo boa na anu me wa no obi o mu push me some can say TV video bi abranti bi aye ya o re catch Asante for say mo se mudini ya Asante wo se mo boa si wa hu anse na mu ni history no family history if it's a history bi anu baba bia no asam wo ho ti se wo ti Solomon me ma history ana me count na bosia men what we say eye 18th century de bia eye 16th century ni bia eye 17th de ni bia eye 15th de ni bia eye 13th de ni bia eye 12th de ni na mom no eye de asase a wo unim ho so bet ma ka kire kofi say yes asase ye 9th century dia ene na kwai so si 9th ene 8th century hona ne asase dia kwai wana ba hunu wiase we na sese and what you be catch him say yabusua no na no ne yebeduru asase we so oboa utu kwan na asaba ye we dey utu kwan na asaba ye ti so catch him say ewiase asese eye 10th century 9th century 8th century dia ene na matiase ye obiaso ni ho a wonim asase we na sese wan enim eti se na utimi ya kokoduro eka history eti se eye event bi esi na anu ada ana wo ka no enti Kofi Solomon so ti se meka history enye sa na anu akokko de ni bia na emum no meka wo akansem menka tete history na emum meka de akane history kane de di kan if it's a me I was the first image to walk on this land ansa na wo ba it is our qualification we and we are no Islamic area me qualification Christian area me qualification a religious body bebrebe obi e fame we fame me mentari shem we fame me nsam kamu we fame microsimu we fame just the whole universe everyone is copied from what the one image called Solomon. Amempo ya ka che Solomon no kran nei oyebroni eso free Middle East Asia. Sana Solomon aye de akani asanteni. Enuti na ne o timi ne de bia ya na mpesa me kire say Asantefo aye king of kings. O to mutan Asante ye king of kings. Asante aye owner etinam topic no say de Asante the owner. Eti wa oni Asante kone wa oni Asante preso ne me pese wo hunu se Asante di usumre bi na se wo ye pomposo a ene na die asase no de nti enya asase no ye nya odasane nyina no we Asante no wapie ni tumi ekura no obi ani bi obasa ma Asante no we no ya na woni ne kono wabaye kan obi nka bi nti sa tumi we ana Christians awia se Yesu besa ba biem na Yesu ba okura tumi obi antimi enkasa wase aniwa nyina behu no that's the point se Solomon ko siabru wa yipo kwam na se sa tumi be yi no hode be tire wiase nyina se Asantefo we are the king of kings when they say yes wiase nyina hu no with powers Asante powers entina uhumia me bobre me shebre nyina ne se imagine nejina hui ana obia afa bienu obia afa bi
Christopher family bi ala family bi education why ha me say si e fe bi say som a ya si yan som obi a enkanya akan ni santini a enka wo wonim som anampo abaka say me education ni na yesi enye say ni enfa som nyankopon bi na say men som obi kura sa term no keke no eye wo asantini wudi aha eti say wo ti say me ka say asante the owner mpesa me kire say asase na wote so do efo no ni obi na yo no ono ade no ho enso ya beka kire say f we obi na yo no. Wow. So utie nsema odi tudwa opese o chese ahenie de eno ani asante ahenie no na nyame agye atom eno pe ene nyame eka ho asem ti bia na wadwen o say bia meni asante be di asie ni ade anu ahwe yesan say odon saka asante a odon saka nyame. Na the interesting part is say yesi awonafo ani asante ye nuanom nti se okasa na oya awonani na okasa ti asante a asase ni be disown you na ochurch nsem nim bebri na yentie eno so mra nti man sia dai benin ubegina aigbe land so akasama chiro tufuo na santene bia that was the day the land will disown you wabra bobo bebosi bia akasetia otufuo anasa santeman the land will disown you debiara santene obakasatia egbeni say your hino sidien the land will disown, they will curse you omu enuafo. The 12th tribe of Israel obusianku no Yashua Mazia no oyohene akonya no trans no o prescribe no and yes kajokufi but essence comfort no chewe tuntum nti yeso oyo comfort be okoye broni a kebe friend say ebe kase oye prophet into person say Israel for na say yes Israel busianku du mienu ewe fo ka ho ana asantefo na anamu besi in 1715 eye otufo ohimpopo ano esirimamu ana ene asanteman betnase ekansumdwenhye no odi batakari bibere no that was the day or the power and the authority of the northerness ebehye otufu nsa o check isa no of sade na eye 5 intinum kunyana. These are the people who Kuriana the killer of Yana Togolese. They promised him presidency, but the supreme power of Yana, even in death, Obrenase, when the man he destroyed him. Say I became home as our mind. Near drink as our mind. Near me who you say the culture and tradition are different than Abosom. Last because there is a difference between culture and Abosom. A one na a Christopher yenya ye. A whole Christians no, almost Christians no say no. You're down for in your home. When you say omo book be defend the fundamental of me fan say Ghana there. The fundamental of Ghana economy. When you name 5 room, when go. One, a large scale farm. Research year. Yes, research 19 after Nkrumah. Research no year no. Recommendation no the wrongs by. Some recommendation no 1992 constitution. 1992 constitution na maye here for because no person mo recommendation sa time no ma pick wrong sa no mo su training no sa no mo training me no almost psyche no against the accounts because I didn't no person mo destroy account businessmen na economy ne bofo no mo take over and once after Rollins Ghana business in a businessman na collapse here. Rollins was a great man and fa bibia en Canada e sa no mo yo madwuma do mo ye no enti me say monsieur out na kan boss wi nka I will take over. Nka wapo be fight against. Urade. Kama so na commit my papa. Nkom boss na kasa ka chem say you are better than me. Sir? Yes. Enti wana ji wo film. Pentecost of Obi. Hallelujah. Hallelujah. Papa, we are moving into wow. So ebusia utie nsem na ekoso na utim say chese oma ye say I don't know. For the almost seven doubt be and say sometimes too it makes sense. But yes, it makes sense, but so I believe say the woman who and omoka and na ubi so a can sem now backing with chokon chrono. Now also so say na huno
Unso hu ne sei na wo si hu no sei ne sitie. Uso ufa ne sei nsem wo nyina sei na wo hu no. Ami hu adwenkyere o comment section. Yembobo hu o comment section na yemra. Na migidi se bibia so ebe kama. Yembobo hu masese a.